निर्मल बन्दै प्रतिदिन पावन बन्दै कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम अब तल हृदयानन्देवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव यानि तानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पापकर्माहं पापात्मकर्मणः पुण्डरीकाच्च सर्वै पापहरो भवः पुण्योऽहं पुण्यकर्माहं पुण्यात्मा पुण्यसम्भव त्रयीमां पुण्डरीकाच्च सर्वै रोगहरो भवः सर्वै पापहरो भवः। आप अपनी सेवनी समर्पयामि अभी तो पूजा आँखामा 3 पटक सेक्ने नजिकै धेरै नलानुस् ल फेरि गाजरलाई यस्तो लाग्छ अब सबैजनाले आफ्नो कानमा छुट्याउँछ